2009 ni ibyanze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi tukugeza ku bufatanye bwa DSTV. Ibingiye kubera kuri Damian Lillard, umunyamerika wavutse ku tariki y'umwaka wa 1990, azwi nk'umuhanga mu mukino wa basketball muri NBA. Aheruka mu ikipe ya Milwaukee Bucks iherutse kumurekura, yayivuyemo ubu ni free agent. Uyu musore nakiniye Portland Trail Blazers, yanatoranyijwe mu ntoza za NBA All Star inshuro nyinshi. Uyu munsi uyu musore yujuje imyaka 35. Kuri tariki kandi havutse umukinnyi witwa Viviana Miedema, yavutse mu mwaka wa 1996, akaba ari umuholandikazi. Ni rutahizamu w'ikipe ya Manchester City y'abagore, ikipe yagiyemo avuye mu ikipe ya Arsenal, anakinira ikipe y'igihugu y'Ubuholandi y'abagore. Uyu mukobwa amazina yose yitwa Anna Margareta Marina Aristide Miedema. Uyu mukinnyi afite isabukuru uyu munsi imyaka 29. Umukobwa amenyekanye cyane mu ikipe ya Arsenal y'abagore, ikipe yakiniye kuva mu mwaka wa 2017 kugera mu mwaka wa 2024, aho yayikiniye imikino 106 akayitsindira ibitego birenga 80. Ni ikipe kandi banatwaranye ibikombe bitandatu, ndavuga Arsenal. Na ikipe ya Manchester City yayigiyemo mu mpeshyi ya 2024. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi y'abagore amaze gukina imikino 127, yayitsindiye ibitego 100. Ni rutahizamu w'umuhanga. Undi wavutse kuri iyi tariki yitwa Emmanuel Kunde, yavutse mu mwaka wa 1956. Uyu ni umugabo uherutse kwitaba Imana mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Yahoze akina nka myugariro ariko yanabaye umutoza. Yitwa ubundi Emmanuel Jerome Kunde, yakiniye amakipe atandukanye arimo Reims yo mu Faransa. Hanyuma ikipe y'igihugu ya Cameroon yayikiniye imikino 102, yayitsindiye ibitego 17. Yapfuye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025 azize indwara y'umutima. Yaza kuba kiriho uyu mugabo uyu munsi awujije imyaka 39. Naho ibihe by'ingezi ntapfa kwirengagiza byanze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, ikavugwa ko ku itariki nk'iyi mwaka wa 2017 Amavubi yanganyije na Taifa Stars ya Tanzania. Wari umukino ubanza mu gushaka igikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu bihugu byabo, CHAN 2018. Ni igikombe cyabereye muri Kenya. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanganyije na Taifa Stars ya Tanzania igitego 1-1. Ni umukino wakinwe ni kuwa gatandatu ku itariki nk'iyi, ku itariki 15 Nyakanga 2017 i Mwanza muri Tanzania kuri Kirumba Stadium. Nubwo ikipe y'igihugu Amavubi yakiniraga muri Tanzania, ntibyabujije kwinjira mu mukino mbere ya Taifa Stars ya Tanzania yari iri mu rugo. Ndetse ku munota 18 inshuti Dominique Savio atsinda igitego ku mupira yari ahawe na Manishimwe Emmanuel Mangwende. Igitego cyo kwishyura cya Tanzania ntabwo cyatinze kuko cyabonetse ku munota 35, gitsinzwe n'uwitwa Himidi Mao. Kuri penalty yari turutse ku ikosa, umusifuzi wo ku ruhande yembeje ko Myugariro Mambo yakoze umupira n'akaboko, nyamara atari byo. Byabanje kugirwaho impaka ndetse bamwe mu bakinnyi bahabwa amakarita y'umuhondo. Ni penalty umusifuzi wo hagati atari yabonye, ndetse ubwo amashusho yasubizwaga inyuma inshuro nyinshi byagaragaye ko iyi penalty atariyo. Mu gice cya kabiri cy'uyu mukino amakipe yombi yakomeje gushaka igitego cya kabiri ariko birangira bikiri igitego 1-1. Reka nakunyuremo gatoya abakinnyi bari babanjemo ku mpande zombi. Tanzania yari yabanjemo Hamidi Mao, Aisha Manura, Shomari Kapombe, Gadiel Michael, Salim Pombe, Nurdi Chona, Elasto Nyoni, Muzamiri Yasin, John Boko, Simon Musuva ndetse na Chiza Kichuya. Amavubi yari yabanjemo Bakame, Aimable Manzi, Mambo, Ladu, Imanishimwe Emmanuel, Yannick, Jihadi, Savio, Mumbyi Barnabe na Micho Juste. Nibyo bitemo byanze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ibi tubikugezaho ku bufatanye bwa DSTV, naho ngiye gutegurira ndi SKTV.